U Klinički centar Vojvodine noćas oko 1 sat i 40 minuta primljena je starleta Nataša Šavija sa teškim povredama. Prelomom kostiju lica saznaju domaći mediji. Ona je optužila da je to navodno učinio Stefan Karić. Mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa njim, ali on nije odgovarao na pozive. Ovim povodom jedan portal stupio u kontakt sa njegovim ocem Osmanom Karićem kako bi dobio više informacije i proverio šta on zna o celokupnom dešavanju. Verujte mi da sam zatečen celokupnom situacijom što se tiče Stefana i devojke Nataše Šavije. Jedino što mogu sada da izjavim da znam da su se Stefan i Nataša povremeno družili, da su bili dobri prijatelji. Šta se desilo, koji je razlog i pod kojim uslovima se desilo i ako se desilo, ne mogu davati sud. Stefan se ocelio iz porodične kuće po izlasku iz realitija, tako da sada nemam ni od njega informaciju iz prve ruke. Istakao je Karić te dodao: kada budem video, znaću više o situaciji koja se noćas izdešavala, pa samim tim i dati svoj sud o istoj. U svakom slučaju ne opravdavam nikako nasilje, pa čak da mi je sin u pitanju, taman da mi je iz oka ispao ako ga je on napravio. Kao što sam već rekao u Radio Amneziji, nema zaštićenih. Verujte mi da se osjećam kao da sve ovo sanjam i jedva čekam da se probudim iz ružnog sna, rekao je Osman.